dog la kiremone kenyu kwa wana chuli kirma wan ripe e matek e chuli parliamentary group ena yeti ma jemi maguru ko ma chuli matek ti ana lego ni ripe uno ko ngomi ko amoso kan tich eni ne foi ti ko me polo mi itu an jaro katusi la weme ko mar mi Uganda arab for twal jomatika ne lo kama pat yak lo maga Emmanuel abiru la bol kui ma ke ya chuli ka tede matika time ko mbedi chawani bodo tere mamewa me Acholi parliamentary group ameta wande eni tuan la wich da tika nyor char ma de twal pien ko mbedi chawani ka eni na group dong tio bara rio group ma chel te pa amos ko group ma rio te pa Col Anthony mayene ani wanyang no temele wo ana miro wachoni wanyuru la winy wa kama leng iwang luak mokene magingine achulno jomaripe na okomberi wag yedong wabikin yiri watiki dula rio na Acholi parliamentary group jul pa Col Anthony maguti o yegini de piera rio ki jul pa kor jonamos matiki timitiki jone donc kumbedi chawani ka je machel man tiga time wan machare wa Acholi wan wa bedak wala kumbedi chawani je mapol temu maga chola ka ene mo merketim la bole kumbedi chawani larngom tiga time twok piny ma pat ma en lo tere ba ene o mero gen go ret kendwa kigo nan je ma tima menane larngom ene tijibi warning ma chet any confusing one lo bulqui level malamal penge ngamir lu kore koni penni kibule on komp Acholi parliamentary group akol bo amalo ambo amalo jari wengo amala wache ko ngomi ko amoso kan tich eni ne foi ti ko me polo mi itu na nga won ko ngape won kom ba ngi kin gidi to ana mer wache mer ni faction mo ne mago poka eni faction pa ono ba kole numero kongo wek ka pedok kit petien mo jo petien lok mo kong dongo wek jo mo ne magi wajino gibiti mo bene ko makti jo pokor jonamos we kongo makti we wa ber ke group achiel kan pien kumbedi chawane kata pago tiga time ya gago pago tiga time ikidum pago tiga time ya mor ke bere ya baranga ripe tika dog la kiremone kenyu kwa wana chuli ke wak wango bedan ana meta waj dok ene kona chere ke ye yom chopo gene ene within period mana we ke ya wat ka chen me ane tera iloba churi war mo be donc gen matika time ya Acholi parliamentary group gen ma char twal gen mewi gen abir ka penye ma chere ni ngoma doctive so special about tela ma Acholi parliamentary group ay constituency chere ma MP chere ake ye ke chakong ke tia ko pero ni mati constituency ni yini tiyu mo gario kenucho itima chivingo yar bodo chiven zadi ngo muti meji mapul di wakti me kering ko puti me kani pingo pemi don kari di monda gutem ma pe cher ka karoro ilog metera me Acholi parliamentary group ya ni te la memba ma pe karoro iken dubario ene pia jo mo kene tika taku wijario ene minane tera po war ka chi atama arpe ke loko mama pol atama ne gene ene omero gire ana lok ene ti chwe me yuko pade atama ana foyu lwa mauti ka doko wa ne ana mala chanwan wa maka